le matanga I he mo'unga o avia ai si I whakaana loto keu se I hono lanu mo'unga Nesi Maria si ofot Eko hai Tene lava o teheria Aki si a ofa Uofu se ofa aki Inumia si onokona Moe mata Ahi Otohiki Aho oe Leiwo saki Ofongaki Mai mua Si otukula Ke kaniseri Aki hoku Otomo Ke kuoke Ite whaka Laudia kuita Ekeresi Oe ofa Neteri ekina Emalata Ho oha Ihe isa One Opamia I see Ilotoni Pia Amusia Muasia Ofato ko le mo ke hu fanga ngahi talafa tap ko to pe o ku fa o pe me heni ka ata fanga mari ko ni o e hotani ke fa hoko to ai ta proklama ko ia fa osiko tu funga fonua alo au ai a kuma fa hoko to pe me heni pe mo professor to ta se si ola ftani ai ko e proklama fa osieni te ma fa hoko atu I he tu funga fonua alo au ke tauni pe e te ta malo lo ai ta to hoko atu I he foki mai ko ia I he ose aholo tu I he tau koeni ka hoko mai. I he ne pehe whatanga pia ku ongorere ia te kainga tau proklama ke teki motolu ki apina ki he tatau pepe ku ke I he ngau e ngā pe ku ke I api ka ku ongorere ia te tau proklama ko ia tu funga whanua alo au ke teki motolu ki apina. I he whatanga ni whako loto ke tai lerei professor ke tau proklama ko ia o e ahoni tai lerei ko e professor Sosio Laftani malo da mau e ahoni pe ko ilo ipe ko nusilani talo e mau uha mai he weekend ko be ke te tuke uha ko le pe te osko uha he weekend ka time samba ko gen hen ko ke ilo pe ko fefe a senena ka ku fefe hak e family pe mo e tu ko ia ken pela ki he pongpong ini ki hotani Malo bito tonga be ku tau fa ipe I he tau sia mai a e whainga maari e koe ni, kau whamalo ki he kamai mawhi pia mo e universi mo e haa. Koe mea maho inga ai tau wau mai pia tau whawhikai ai. Koe hange koe lau koe mātua na I kai kia ha whawhia ngai e tau, ka koe ofa ata-atape. Koe familien mo luseane o maleleibe o mau community koe ahoni o kulaa na mau uha mai wikosi koe o laveibe o maleleibe tamasi plinis kalauni tu boto au kalawaka mono fare pe ki fo talfika wahi ato ne princess kola tu fui pe katiko aho Mona ka inga heni pe a pege ka kaitonga I Australia ni. Koe Omicron pe a vailas koe ni e tonga. Koe hiva ni New South Wales koe ua na e a mai ki heni. O ku alu koe a whato toa kau sai ni si mo kau tawhaki o e
e mo i le lei o ku whakatū ka maki ai very ko e mi i he te o tā mo ko vi ka iwa mo alfa mo no whainga ke e ko ia e taha wha. E taha nima. Ka koe tū ngai au ku mau iai, pe mau hanga atu ki he mau whiri whare area ai pure ngalahi ai whetro he tau who'u. Ka ki mua ke u whawho ki atu e tonga o ki ai pe ai e tō whakahoko e mau kaunga mamahi. Me he lo au anga tonu i he hoa tāni. Ki he tangata ko palofesa toke tā stareki ata whinau pe ko skei. Whailoa he lo au ko lo au skei. Pea koe tangata eni i he kau tangata whana fotu o ia ko i mamani mo Pasifiki mo Tonga. Kua ne tō tau i he malae o ia ko pea mo e haa mo e community pe ke siasi. Kua ne wholau hola pea o ku atu pea e ku whakapapa. Pea mo e whakapapa e taporo kalama. Ki he kau tangata i loa koeni na nau tukutuku lau mea e nau mo ui o au pe ki he ene pe kia o ku kei whai pe hono whatongia whakaako pe ange e tonga o ke i loi. Na maporo kalama he tōna ko o si neongo na ne o si puke lahi. Ka koe lau maari e ia o e tangata ako. Pea o tau ange ki ai ai whaapa makehe ki he toa i he mala e. Ko stare ki foki ko e taha ia i he kau tangata ako i loa i mo e pe kua e tau kau whiwhini. I he tu au profesa Futahelu, profesa toke tā e peri hau ofa, mo whaiwhikau toke tā sen la tu kefu. Ai fo i kau tū ki mua i he mo ui whakaako. Rahi kau tū ki mua ia he ako ka oku kana nau whoki nau tolo ngā ue. Koe ka kai koe ni, la tu kefu, helu, pia mo hau ofa. Ko nau tuia i he malai ke te mika, i he ka whaaki, whare a tangata. Tuki ai kau whewhine ki moi, hange ko profesa konai Helu Fairman, nau tua, nau tō tangata mai mo profesa Starek Finau, profesa Augustino Mahina, profesa Inoke Fotuakau, moani i mala e whakaike te emika. Pea, ko ki tau tolu kou kau muia te hala ko ia mahu inga au pita opiteka te tau tolu. Tuku ke ange ne mahu inga ke whunua tupou, o eiki, mahu inga ki he whamamana lahi, ka koe ki ofa pe ia o ko whai atu i he fufua pokarama koe ni ai o au pe mo i VPO e na. Ki he fofonga e tangata koe ni na ma pokarama whaau se tōna ku o si. Na ne whainga mai pe na ne o stokoto whare mahaki o lava ai ma pokarama pe o kuonga pito i ke te au. Pe mo lo au kaue ni i he kau founding members o lo au. Professor Derek Finau, na ne ulu i he mau School of Health, Social Services, mau Community Development, na ne Vice Chancellor, ko ia ne tokoni i he pure lahi, ki he Professor Inok Fotuhoakau, ko mau Chancellor ia, pea mo e ngahi tukutuku lau mea ke hepe, na ne hanga u whahoko ka koe whaospea e tonga kai whafoki atu maro o vitu. Mon lahi apito, whawhesa koe tu koe niu tau whikaunga mamahi kutoa pe i he more ko ia ko hoko ki he palofesa Stareki Finau, ko tui ko taha ene tangata i whanua ku iloa lalahia i he mhihono mala e pe mala e ako, tato whito tau community tonga i mamani ka pea manu silani whoki ngahi ngā ue kune involve i he community o ku iloa maupea Stareki Finau talu e mau hiki whanua mai ki New Zealand ku mau whanonga o pehe ngai hingoa iloa heni
kau tangata hai community ko tangata ko ika ta me funa ko stareki fina o we taimi ko mau maheni ai ka ko kau tangata mo na pito ko mo la hieni ki he community ba mai community e ako ka ku tau whawhitai be ku tau kei mau be mo ui ke hoko atu e ngahi whatongia ko tō be. Ia te pehe whoki ko e tuu koe ni ta proklama he aho ni, mahino whoki hange koe na aku talanoa ke he kamata ko e ko ta final episode hen, ko ta proklama wha o sieni ki he wafe wataha. Patau wakai atu ki mui ke whanonga fuoroa mai koe ni ngai proklama lai. Ko tau whanonga mai ai. O ku take i nofo pe i he konistuto ne, pe koe tui, osu pe ta proklama i he konistuto ne, te tau te whoki mai pe i he tau fo o hoko atu pe i he konistuto ne, ka e orewa pe ke osi pe tau toki hiki me ai ki ha ta wha ake ta. Pea ki he kakai koe whanua ku ke loto ke te mauhangahi whakaloloto me ha ki he tau konistuto ne ko ngahi episode lahi ko ma o si talanoa ki ai pe mo profesa te ke lava peo mau ia i heni pe te ke hu ke he mau YouTube pe mau pe ai te ke lava hu ke he lo au mau pe ai pepe mea whaingo fua ka te koe te ke lava foku ki ai o te whanongo i ngahi polokalama ko ia o ku aungala. Ka ke he foki i he tuu he aho ni e profesa ki mua ke ta alu ke ta konistuto ne o ku na o si whakahu ane afi ai kantiteiti taha ke Filiparemia ai a ko Celso Vareni ai ana e ha mai ko ia i he miti o si are ku lava ai ne kau popo o whakahu a hono whadu uia ke hoko ko kantiteiti ki he Filiparemia ai a o tāpuni whokia i he ahoni ai kone osko ahoni tāpuni pe toki whanongonongo mai rewa e sea whataimi wharearea lo tang ai aho ko ia ke whai ki ai whakataha i ha aho weekend. Ai kone mahino mai a toko i he whahuga ni a whi i he whamatala kunau tuku mai o kunau toko tahaua. Ai a ka pau rewa o kunau toko tahaua o kutoe rewa e toko nima o kunau i he tawhaaki ko ia a toke tā ai sake eke. Pea kulapa le rei toko nima ko a whai whotu he whema upe toko tolu toko taha ke ne whai whotu pea me toko ua ke pou ai o si lava le rei pe toko nima ko ni toe ke whahoko ai ahano whotu o toke tae ke. Pea ka pau rewa e mahino ko lava mo ia whotu. Pea ka tau ongo kantiteiti a toko ua. Pea ka toko ua pe ia e professor na ke e whiri mai koe he lo au. Koe ongo toko ua ia ke na vei pā i he Filiparemia koe tau ni. Pea ku alpea koe ongo hingoa pe. Taimi po koe na nau kei toko tolu. Pea na kei tu ata pe ia ke hu maha taha toko wha. Kana e whotu mai he lo au. Ta polokalama e toko ua. Ko Siaosi Sovaleni. Pe ko hua kau miliku. Pea mo toke ta e sake ke pea koe ngohingoa ia ta o manaki ki ai. Ka koe wakai koe oku koe haho wakai i ahoni. Ki tu unga ko ia ku ai ai kau whafofonga. Toko tahaua e, toko nima e. Pea teke mahina kau no pere. Pe te nau alwhakataha. Pe te nau alu mo wewe o a kake mo wewe. Te nau alwhakataha. Pe te nau taktaha whiri pe ke anga ho nau loto. Professor ko haho wakai ki ai. Malo vito e tonga ko fia la i a o mai ki e weekend whahau koe kau Filiparemia. Hange koe ku lawe he wiko si tonga. Ka wana lahi tau wharearea, tau tōlu ia ke hange koe wharearea nusila mo Australia ni. A mau tōlu he nimo mau tōlu. Na nau tira tama tōlu loto koe ke ilo ke kakai hia koe ke whafumea ia o ku lahi ke whahalongoa. Koe. Kaku taulongoa a tau tōlu ia ko hinga koe ke a hasi feitu o he wharearea ke nau o peo nofo whaia nau ngā oe manea. Pea ku nau si o mai ki toa, pea ku ilo atu ai o to e longoa, tau fu longoa a tau tōlu ia. O ku uhinga ange tonga longoa a i wharearea whakaluku fuahe ko mea ia kau ai.
Pea o kai ke tau fe ko ni stu to ne e tau ka wat me ni. Ka o ka pau te tau mahi no e ko ni stu to ne o ku whakangata ngata e tau ke ni. Koe. Ko e tau o atu ko e tau kau ko he whiri lahi o ku whaata au pi. O kai whakangata ngata. Kai whai pege lao me ko ni stu to. Ko e ni o ku ata mo ia ka o ku whakangata ngata puku. Koe. Ka koe uhinga fuk tonga koe tae mahi no. Pa kou sia he whaua tonga ki he whahinga whakamalanga o pai i tonga mo murini. O ku kai uhinga ia ka te au tonga e tau whakamalanga pe he ki he teu whiri paremia. Koe. Ka o ku tupunga ia koe tae mahi no ki he kristu tone malao. Mo i kai ke tau whakawhai ke hei a e tau whie mau mo e mea o ku hoko. Koe. Koe whiri wharare ala hina kai ke whukotu a tau ia haka tangata mo lo au. Na e o atu ha fo i toko tolu. A tau fo i toko tolu me feitu, me poroka. Koe. Pere ngesi e whiri a ko ia ke a te au, e ko i ngā ko whiri hanga tono e kakai. Na whukotu at lewa professor ino fotu akau pe me o ai foi ka tama ana ia ko me na e mahaga ne toko fa pe na hapa ko toko tolu ne fotu hanga tolu e ia o ke me te a fotu ata toko tolu ke foi wa hen aia ata pe ia ke fai ya ma ko ke filipare mia fotu ata mo to nga po ate ai foi toko fa o kawai a kama meri ku pe amo professor to ta Koe. Pe a fotu marewa e professor na fotu akau kama pe na me pe he ka pa te na pare mia o kawai a fasikau to ke ta po hiwa tu ne to Koe. ko mahino fo ko ni stuto me ko mo fa la ko i ki lo au ke a ho kau mo au ko e tau ngā tā pe ia o tau lava pe o ria tu ko ri aria ki parafu pe pe ko ne o sia tonga o kui kai ke tau to e kau i ha fo i mea whakarama fo ku ni sto ne ka kui kai ke me ta ofi e ia la mo ko ni sto ne ke te ala to fa hu ata e fa kau kau ke fa fo nga fa rea mo ano pe sai ko fili pare mia ko fili a ko to fo tu hanga to no ato e a mo po ate ai fo i toko fa mo hingoa ka na i kai ke fo tu ato ha to ta haia ke pare mia to fo ki be ke fo tu ki mo ato nga ko to we ko to fai ko to fa ko a ko igno pere vaia to ke ta via mi waskela tu e mo ho ka me ri ku mo ke pa ko eni ku lau maari le whare o na wanga tuku mai a hoa kawa me iriku pe moeke. Pana aku o atu e uhinga tonga hi o ho eke mai e ka poro kalamako e ha mea o ko tuku atu ai mo lo au e toko wha koe ia tuku atu e hua kau e a pohiwa. Ne toa kana tuku bea wia ka e uhinga pu a hua kau kia pohiwa tu ne toa. Pena te kau pia pohiwa tu ne toa kau kandite itipa pa koena ku mawahe a kau me kau tama koe. Ka ko fotu e au whai toko wha, i e ku mahino tonga tuke hana nge ngahi uhinga na hanga tuku atu. Ko ku fotu atu ko mahino ka te au, ai kau whafofonga ka kai moitu ato ngā moitu ai hou e iki, e malawa ke nau fia ki he toko wha ko e ni hatahai anau tō. Ku whai aku tonga me mahino i e ku nofo i tonga mei he tahaua ki he tahahiwa pe au whihia koe ni he COVID. Ku mahino ena he nau whakapapau i au pito e to o he whare area hataha pe kua toko ua, pe kua toko tōu he kautama nā kutuku atu. Pea koe ngā ua kou whahe lo au mo ngā ua kou whai ke whonuai tō ngā ku nofo ia i he ako pea moe whaunga o e haa moe whaunga e koni sutoni. Pea o ku mahi noia ke o iki no pere ta
na tol mahino ke tamatui mahino ke kuini mo fare aro mahino ka na toluia ai ki ngau e fai sai ko ria tu ko na ku atu nga hingo e fa na ku hanga whakarea ko ria tu i whatongia whakai tufunga whonua o e lo au talu me ono a. He koe tufunga whonua koe me aia koe na e whau ake whonua. Talu me kau tangai tangaloa ko tufunga whonua. Tangaloa tufunga whonua ko nau mea na whai koe whau e ngāi waka mo e karia mo e nau whau e whonua. Whau whamaterie, whau whasosiare, whau whamolare. Ko tufunga whonua. Pena erewa mea koe wheunu, mo mata wheunu, mo e haalo, mo e whatu whala, whai ki whareama. Ko mea ea e ho e ki whawhine, na e o atu e nau ngā ue o teu ia ke tufunga. Ko tufunga whonua, ko ngā ue ia koe ai whonua ki hono whau e whonua. Neke ke whau e whonua ia he whatu whala, he whatu who. Neke ke whau ia he lālanga. Ko ngā he whatongia ia ho i ki whawhine me atu ai whatu whala, ai whatu who o ha whonua, i e nau whatu whala whai ki whalalava mo e nau lālanga o tānaki ko mea teu o i tufunga whonua a halo au koe whonua ia mo e hatu. Pea kua pau ke whai tau ngā wehe fo i mahina. He kei tau atu e lālanga mo mata wheunu mo e haalo mo e whatu whala, ke ai ke pehe ke whatua ke whonua he koe ngā ue ia hoi ki whawhine ki hono teu i ai tufunga whonua ai hatu i mo e haaloa. Ana ko sila ve atu ke ai. Ka koe whoke tau ka iro te tau o mai ai wheunu o tala noa ke ai he wafe hongo furu. Hae komiti tufunga whonua tala noa mai e mata wheunu, ai mea teu o ai e ko mea eke whau ake wafe hongo furu. Pa ko si hala pe ia ai. Koe ne hala he koe ke hoa ia mo e tau whau ngā, koe ke hoa mo tau atamai, koe ke hoa mo mea. Koe whatu whala, koe whatu whoo, koe hana whainga. Koe lālanga, koe wheunu, koe mata wheunu, koe wheunu, moe wheunu. Koe ngorea ke. Koe umea e nei teu i aki ai tufunga whonua. Ai hatu i moe aloa. Kou lawe pehea tu pe e tonga, koe uhinga na hangaria tuai ke whare, pea na aku os whapapau i koe toko whā ko ia e toko he whare ai. Ha toko taha pe toko ua pe toko tō, pe na nau toko. Pea kua ure vai ni koe toko ua me iai, nau moko i ke nau. Kau hao ke whiripare mi ai e tonga. O kou whakaamu ange ke mahino lelei he koe tala noa ia mo e tala noa ta e mahino lai au pito e tau tā noa ke whiripare mi ai. Whiripare mi ai e tonga, ko whoke whare ia ke whakatau whahau, koe te pire pe ua. Te pire pe a ho eiki, te pire ai kai ngā. Koe hou eiki ko honau kai ngā ai o kui koe kakai. Ka koe hou eiki mo e kai ngā koe kakai ko toa pe ia i he whonsetna. Sai koe whotu muia tau whahau whoki pe ia ki ai whakae nā tula. Koe mea bea o ku hoa tau tonu. Koe ahoni, koe whire ahoni, koe ke toi whawhiri whapāti. Koe tā noa pāti ia, koe tā noa bea anga whakaawe a ta mai ni ika, koe ke whawhiri whapāti. O tau whoki ke whoi vai ua. Sai. Koe whiri he ahoni i he wikendi. Koe whiri e tonga o ku whakakonistu tone pe whakarao. Pe aku nau kau a tāina, pe te nau taha fitu e taha, pe te nau hiwa e taha. Pe aku nau to e tau a tāina kam alue a hiwa ha alue whaaki he, kai nofo e nima he. Pe aku tau a tāina e taha fitu, nofo e taha hua he, alue nima ki he. Ko mea koe whakonistu tone mo whakarao, pe aku tala e whonua na pehe, tau mea tau whahau. Na ikai ke tuu mau pe hou e ki a he, pe tuu mau pe kau whawhonga ka kai he tau mea tau whahau. Na e umea na nau alu ki he, na e umea na alu hou i ki he, na e mea alu ka kai ki he, koe whare na e whau ke pehe. Ka kou wakai whau tonga koe whahinga nau mamma, koe
ke tu taha tu Koia. siki hanga tau whakaamu siki hanga tau whemau ko whiri ko enemy ia mea ko moni ko e tau whemau human likeness, human wishes, human subjectivism kono whakarea whakakoa. Ka koe hinga whatonga kwa ke tau mano i fo ilea ko ia, ko mea e au tau, ware lau ko hame, usia whake ngai mo ama ma ngai whamatala tonga pe. Koe hame au kuto e alua e toko nima koe ki hei au e, whenga ki tau tō whakataha toko taha whitu, ko kusia i whakasi ko nika pōna o ke ilawa tū, ko ua to kinisi nau tō. Kinisi ofa pe hange koe lau ai toi kapu. Mo tala ane ka nau tō, o ke whie tohi a tō ka nau tō, pe te whie le api o nau hingoa. Ko kutala atu pe mo whakafoki mai ki he maa. Oia ua pako se whaka umi api he tonga, ko whai kuse tia ka tia. Oia ua na ia whora mai atu pou nima, tuku ke take kakaipe nau pare mia, pia ia ua ko hame tō mawahea e ke mo toko nima. Ko ene maa ia ne a ke ia ia foi toko ua te na kantiteiti ka i foi whire pare mia. Ka eo, pia i kai ke tapu ke toi pa whiri mai ha, no pere. E kupe he, se voke whamatara ni i kupe he. Aua toi ai ke kantiteiti ha no pere. Koe whehu i, koe lau ia a hai. Koe na e tō whawawhala ke atu pou nima, ia whawawhala, ka oku i he koni stūtō ne ke tapu ke kantiteiti pare mia ha no pere, i kai. Ko ia i koe tō whawawhala ko tō pe e ku i oku i kai koe la mo i koni stūtō. Ka koe me tō whawawhala koe anga pe ia e whakaamuia e tu i sanga te whakaamuia e tu i. Oku ke he. Mo mea ku he koni stūtō ne mo au. Ka koe mea kou tau tu o te mo tu ato alo au. Hoi mo tau kainga, kakai mo mea mai, mo ofa mai. O ange mea wharearea mo a ke whai e nau whiri, o te tau mamai atu, tau tangi ko hame ko ke lava e toko tahwhitu o tua. So ange na e whau e he wafi hango fulu, hala taha nau mahina me nau ilo he kai lava toko tahwhitu, paka uhinga increase in numbers. Koe whika ai kau tama o kui kai ke nau mahino i whaunga. Nau tika whakai whika, nau tika whakai liunga, whakai wahe. Ka koe fo i mehe ia mehe whaunga e whonua whakasosiare, whakatamai, whakapolita. He ka pāna nau ilo tonga, na nau toi ai e fo whika ke. So, tālua e koe tau e me whiha mehe hongo fulu. Ai e taha whitu ke lahi, seke fo i whika. Taha whitu lahi he hiwa, pia conclude lewa ai a ko perewa. Therefore, e maalohi e taha whitu. Ko whika e au tau pureanga. Ka kere tonga koe anga e kuwakai pia whamore pena pe he o kou fu haasi atu pe fu o haka kupau pe ke koe ke te i rau tonga po kai hau pau ke tala atu ke tuke kai mai no moe whakapo uri moe ai e tau whia mau tuku age ke whare he wikendi tau whakamonu ke ahua kawa meiriku pe a moe ke oku tau whamonu ke anau o koe ke na hao koe ke na angelo teke usua tapo hai o angelo o sisu he kau whafofonga e toko ua ono koe ke hata hai ai sisu wae nau ngahi tono no ka koe leadership koe taki koe ongo tama ena e malawa he kai ke hao e mataki o te kawa manaki he oi au e koe whiri he lo au he kai ke te ana he koe osi pia hui ke tolu me he ni kou whakanga e ato e ongo tama koe napa ko hai e pahe mia i anawa he koe angaia e tau me au koe uhinga e nia pia osi pia whalongolongo kai ke uto ere atia ko waka meriku o ko ponga moia i e tu ki mautoru i paha molo kupo ko api e kawala koe ko waka meriku he api he kawala koe na matupu whakataha hake na ura ia wai nire ia mo paha ko eke ko me hawa na ia me kolo o e kutangata eki ko watu ai ke pa ko toko ua ke ula he ai ke au makuita
Ka ku kai ko hinga na ku filia eke pe ambo wa ka wa meri ku ko hinga he ko ho to ko wa ma ho to ko wa ikai. E ko to ko wa ka ta pe me fara ore to ko wa no. Ko ku me to ko wa i he urai me to ka ba alu ki mu. Ai a ko me ko ma ho inga ta fa ta no he ha a mo ka inga ka ko ta wa lu ko to nga he ho ko. Ko ta o to tanga ta to mo to tanga ta fa ka mata ke se ka wa ke ta fa nga ku. Ko ta to ya ke to kanga ke to tanga ta ni mo ono ko ho ku mo ku ko mo ta te hina. Ko ya nga ya ko alwa e o me ko ya he ta no fa to ka he ka fa fo ke atu to mo ma. Ko ye. Ko e fuke mea e professor ku o ku maari he ku wakai fuko ni ki he ki tau lau tala no ko ni ki ho candidate paremia. Ai a ko toku ta asake eke pea mo hoka meliko. Na ke whatala noa fo ke taimi ko e ke kakai ngahi wahenga mou whiri e kakai o ku mou nofo, o ku mou ilo, o ku iai a te ki mou tolu, ku mou mamahi whakataha, ku mou fie fia. Ka koku si atu ke tō taha fitu koni na e whiri ko toa me kakai. Na ka ki u wakai tau na e hataha ai na e ko kantiteti na e wholau atu me i muri. O kantiteti pia whiri mai ki whare area he kakai he tō whiri ko ni. Mabe na hoko ia ki mua ka ko foi to fili ko ni he wafe wata ko to ta fitu ka to he ku mana tu i ku wakai kana ke te kna tolu ko ka a fora fofonga pe ia o ku nau i he ngahi wa henga takitaha ku nau no fotonga pe na tolu ia mo ka kai he ngahi wa henga o ku fili mai kna tolu o ka wa ia ngo quantity pare mia ko ngani o ku wakai ki hange ko ku ke tala no ki ai ke tu kuange ko ni ma mo ta hawa o ku tukuanga pe o ku longa mo o ia i pe pau pe ke pe he ko tawa taina na tolu ke fili ko ke fia ma o ke na tu fata fita fitu ko e palo bare man ko palo bare ma ko ngai ni ta ta sio ki ai e fai leva a decide ai fili e ka no pere ai a ko to ko ni ma ko ai sa ke katana kia mo fo i hiva ko to ko no pere te na lava fa pure anga ko ta fai ko toko taha ua koe a sovare ni ka pau ku tu ma o fika ko ia he hange koe na nau whaha ne afi. Ko toko ua pe ku nau fie mau e na ua ia e nau tolu ia ku nau lava nau tolu wha e pure anga. Ko e ngongo koko ko o mai koe e he kau whafufonga whare area kona me tonga ane afi. O ku ngari tu ma vai ua kau no pere e alo ni ihi ke sovare ni pe alo ni ihi ki he. Ka kapau te nau tu ma vai ua e mahino le vai e kaita e ikuna ta whaakia so vale ni. E whia mao kotoa e he timi a ko a e ke ka pau te nau tu mao he nima. Whia mao kotoa na te toko hiva ko e kau pare mia. Ai kau no pere. Ka te mawahe a taha pe ua mi ai e tau le vai he kai lewa ke lava le vai ta whaaki ko o mao e whika ko ke nau whae pure anga. Ka konga nia ko loto ko ke e ke atu. Ai a ka pau o ku tau tukuange ke kakai ke nau tau atai na pe ni mai hi vai e tahau ai oku lava ke apply pe whakau kau tatau ke kau no pere ke tukuang pe manau to ke nau tau atai na ke nau alu pe ni iki he alu ni iki he pe oku fie ma o pe nau tolu ia ke nau alu whakataha hange ko ia ku hoko he wafe hanga fulu nau me hiki ni ma whakataha pe he taimi kotoa pe pe whahai te nau alu ki ai oku nau me hiki kotoa pe nau to whita whaaketaha ko ia e kau mo kau no pere ai ho wakai ki ai pe ku ka pau te nau whiri ma ke e ngari tau tea ina to he papriki pe ko me le pe ia ke he te mokala ti ke nau whiri ma ke kau no pere tak ta whiri pe anga no loto Io ko te utare te pa te utare mo fo i whakakau o ko sio hei fo ko e tala noa he minority my majority government. E foi whakakau whakapāti. Sai kau lawe ki ulaki, kau lawe ki ho whehui. Koe whaunga kona e whau e tau whahau, koe lau e ua koe tahape. Ai koe whaunga ia koe na whatu koe tau whahau. Pea ihe ene ngahi talanoa, ene ngahi tō wholofola, mo ene whakotuutu, koe whare e ua. Isa, koe whare e ua. Koe te pire e ua. Koe hono pere,
mo kakai ko ua ai tahape. Koe. Pea ko hinga ke he ko uhinga na e pehea Britania pe nau mafuri ko o House of Lords au na to ke whare make pea no foi House of Commons ke whare make pea ko pare mia e Filipe ia me he House of Commons me kakai ka o pau ke riri ue lao ia mo riri ue whare ke mawahe au i kino pere ki tua kai no fope kakai kai malava ke ua toi hoko pare mia ka ko pau ke riri ue lao mo konistu tone e to ko venga ke whama ala hei kai ke lava ke no fope hoi ki no pere i loto pe aua ke nau whafufonga candidate pare mia he o kuta e whakakonistu tone ia he tu a Commonwealth tu ai demokrati whama manlahi ke iai hakulupu pehe o kutapu ke nau pare mia ke nau candidate pare mia Fili mana ko ia pe ka fa demokrati ko ha ai kuna u palaku tapu mo ko no pere ko ha kuna u vare na to tapu mo kina to ko ke ai kina pare mia ko fare ko to ka kai na lava o hu o pasi he foi be te fito e ua con istrutone a mamani ko fa hape mo fa hia ha ho kino pere mia tata mo ha ka fonga ka kai te o ko ha me o ka ke na fotu candidate ko ina he na to fo la ke atu ni ma fa fofa ka ku kai la ya ma con istrutone ka ku tala no pe ka pau e pe he e to ho e ki tu ai hana u fare ma ke pe ai kai ke na to ka mai ke fili pare mia hange ko Britania House of Commons pe o ku fili me ai pare mia pe os fusto ka ko hinga ko ta ta mai no te ta tala no hange ko grave na ti ta ta no ke u fili a me ai mo me ko candidate e fare area ko hinga ai pe sai ka fo ki mai ke o fe wi ko ki tau ki ai ka fo ki na e tau wha hau o lau e wako e ta. Ka kono uhi ngai. Te kai ke tala mai e tau wha hau o au ki he ne hala. Ho e ki te mo hiki ni ma pe mo tolu he, pe a hiki ni ma pe he, pe a te mo popo. Te kai ke pua ki mai he tu i e foi mea koe apa koe ke ha mea i e to he ala au me konisto. Koe foi pe he pe, te pire ua o kui ai a e ku kau mo e ki mohoku ka kai. Pea nau whakarere whanua pea mai utu uni e whare area. Tau whoki ki he utu uni e whare area. Lau e wako e ta. Te keke tawa mai tau whahau e ke tū mao e toko hiwao na ngau e horo ha nge ha i timi e taha. Timi akapulu. Te keke tawa mai tau whahau e ngau e horo ai kau whawhonga ka kai ha nge ha i timi akapulu. He koe uhi ngau ku hātonga. E more ai e tau ataina foki e tau me ake tamai mata e konistu tone ka ua te tau atu e tau fia mau. Ko e konistu tone ko e tau ataina. He ka pau te tau atu ha ume ape he e pōpula e hou e ki e pōpula e kau whawhawhonga e kakai. Koe. Ka pau o kou whatua ngā hiwa pe he e mawahe a whawhanua ia mo e tuhanga nā. Te malo nawa timi mahalo a Aisake pe koe timi ai timi a Sovaleni Koe tonga kia te ao mo mahino ke whakatau whahau mo konisu tone mo lao mo whakatemokarati mo human rights pea mo e tala e whanua tonga whaka ofa he pea koe me ana e pe he ki mua na hike kau no pere ia ki ka tupu e hoi ki no pere na e whahinga na hiki ki he pa popo ki he popo e kakai ia ki koe whare na e whau ke ua pe koe taha pe nge koe moto koe whawhoa mahalo koe uhinga me whahingoa he mātu a e lau e ua koe taha koe uhinga koe whoi moto i a tau whaha ta koe kumia te me ai na e uia koe moto whawhoa ngā koe moto i a tau whaha Koe Ko kovia ko tau mamahi no atua i nguto fui va ko tau mamahi ai ke oku mo fua ko tau mamahi ka pau o tapu whakala mo whakonistuto Koe
ka koe nā tula koe, ai anga koe mea whaka e tala whaafonua mo mea whakata he hou e ki, o ku mālohi au pito. Koe nau nofo koe nā koe kau tau te hina i he toto. Ko ni tau nofo ato o taha fitu ka pana tau mao e fui whakau ta tau koe kau tau te hina ki tau tolu he toto. Hei kai ke tau tolu mo whete. Ka koe uhi ngā he ku mao e fui whakau ia koe ia he ho i ki. Pea koe taha. Ko nau tolu koe kau taki o tau tolu. Mana tui koe nofo koe he haa tau nofo tau whok mai ko tau ngahi kolo. Tau pehe koe tau haa ai haa mou tolu he. Koe haa moro whaha, koe haa whare haa kiri. O ku kau wafotu. Koe nofo koe ia. Koe foi kau me mi pa katoa whare haa kiri haa koe ia. Moro whaha ko nau uru ko motu a puaka. Pea mo motu a puaka mo hono whangafoto te hina. Pea mo motu a puaka mo ene kau mata apure. Motu a puaka mo hono kau eiksi o kuia e nau utofia. Kau matapure koe ke ana uhe, koe kau matapure, koe kau tau te ai kau tau whanua. Ka ko ade whakaukau koe ni he koe whakaukau ia koe nei whao ake tau whahau. Sai, koe tū koe haa molo whare haa kiri. Koe hou eiki koe ia, pia moe whoto te hina mo tua poaka mo kau matapure. Mautofia hange ko whoto, waf. Sai. Ko ki nau tolu, koe taki ia o e toe ngā e kakai koe ho nau ngā i kai ngā to. Pe aku pehepe mo mea koe. Pehepe mo au whare area. Koe te pire kakai, koe taki ia o e tawhaaki ai kai ngā i he tau hau ki he haa. I he tau hau ki he konistudone mo whare area, koe kau whafofo ngai o e ka taki o e haa, koe kau whawhonga e o i kāinga. Koe kāinga ai haa. Ka pake tau mao e whai mea koe ia koe wā koe tahape. Koe wā koe tahape. Ka koe kutari no nou e tonga ki o whehui. Sai. Ka tuu taha ai ho e ki. Whawofa. Ka pau e alu hatoko ua pe toko tolu ki he. Whawofa. Ka o kou whaka ironga whehu i au i whahinga lau maria o hoi ki te au alumawahi wa. Te tau tō whamoni e tau tōria he ahoni, ka matate he ahoni, aluatu ke mao e paremia, pe te nau ke itu utaha, pe te nau alu ke ata whaaki i he ongotimi ai kai. Whafofa, pe ko whemea te nau alu ke ai. Pe aua te tau itangia, a ki nau tō hange koe kau patoa kone ko tōmi loto. Ko te tau si tangia nau tō koe tau pehe koe ngā koe te whehi a ke patoa pati. Ko la wene ti mai a ware ni koe ti mea patoa. O i kai kau tū iau ki he patoa pa kou kau ano whaanga i whewheka patoa. Ka o kui ai o mea ngā tai e ku whakaanga mo e kau noa. Sa tō ke tōko tōru kana patoa ku lahange ku o whaaka nau tōru. He koe anga e mea kua u ki ai kua holofa e patoa koe nau ke. Ka koe tōko tōru pene kai ke kau he ke whakapare he kakai mo o tua ke nau ugi whare area. Pe aku mahino ke ka tamai o te tau koe tau kau noa atu pa tau pehe ko hawhanga ware tōko tōru koe ni ko kau tama koe ni kau tama ako lelei nau ngā malai pa kunau atamai lelei. Kunau o si ilo tonga. I kai kia hanau mawhai e toko tōru ia i loto a si toko ua nono koe nā. Ka te nau whiri aki e whaka kua sura whara mai tui. Te nau whiri ake whakapoto poto o kutoe ai pe whiri whakapoto poto ki. Kau kama patoa koe nā koe nau whiri whakapoto poto e na sai kau ki e. Koe hako o kau noa atu ki ai koe kau aki moi whiri ai toko tōru koe. Ko whao si tonga kau whoki mai. Ko mea koe minority government mo majority government. O kui kai kia mea pehe ia i he tau lau e wā koe taha a mea tau whahau. Koe uhinga ai talanoa, pa koe whao ke whahinga talanoa,
ka mata pea I he wāwhi hango fulu e tā noa pe he koe whakaamu ke whakarere whakapāti e whonua e wharearea. Kana e te kai ke mahino pe e te kai ke māu, tala noa pe hange koha tau tala noa ke tau kai ha fo isia ine pe tau kai e tau toi fo I mōi. Kai. Tonga, oku I kai kia hame a koe minority government mo majority government he wharearea a tō ngā. Koe whahai pe te ua, pe aku nau whiri he whahe ua e paremia. Koe uhinga whuki e minority mo majority government ia tonga koe tau mauhala kou whakapāti. Tahaia. Pe koe ua koe tau pehe, oku tō tonu ke pure I he taha fitu ai wharearea. Therefore, e minority pe mitolo ai hou eiki. Kai. So ke, o koe kia hame e koe matau mo hema, mo lo marie, mo matau mamao, mo matau hema, mo hema mamao I he wharearea ato ngā koe anga ia hou whakaamu. Kia hame a pehe. Koe whahai e ua o kuna taha, pia koe na pālo ti te o whire pare mia pia osu. He koe ua koe iau kaha pe koe kia ha party system. Pea aku I kai dominate he whare ia e he taha fitu. Koe angai ai whakaukau ai kau wāwhea ngo fulu, koe ai ke toko lahi ke pehe kunau dominate I kai koe ke ngā au e. Te eki ke ngā au e ia koe ngā he nai hala e nau whika. Nau whika whakaako pure ala. Ka koku ai, tu kai koe aku tukularo I nā tuku, ai koe whika whakaako ngā he oku hala, te kai ke tonu pia nai hala, na kai ke nau lau I kai, ke whakapipike au ngai whonua. Kai. Ia ku hoko e ngahi mau lahi tonga. Koe whika whakaako pure anga, he ku hoko e mau lahi koe whika e peka. Ne kai ke mahino ka nāpo. Kai. Koe ai ke tau tue tala atu fe fo I mōni I mea koe. Ia ku kai kia mea koe minority, te mo majority. So koe he whoki tonga o pehe. Ai toko nima, he koe minority ia. Koe ngahu nau toko. Nau mawahe me toko tāwhi tū toi toko tāhau. Kai lava rewa ke top up, sorry. Top up ki nau tolu e hou e ki ke au ke nau government. Nau arakere vai a toko nima, taha wha. I kai. Koe ke wha top up wai. Koe fo I nau moro pe ia, koe voti ai te pire ua ke mau e pare mia. Koe kia minority ia, koe ke alate toko ni mai ala. Koe o tau tānoa pe hepe, alate toko si I o mai e ke pue anga, I o tau tānoa pe. Ka kui kai kia, o ku kehe au pite minority mo majority government he tala noa ia he pāti. Koe u whakaamu koe toa, na whakaamu ki ai e patoa mo Samuel a Chris Pohiva ke ai ke whakarere whakapāti. Na e iai mo me a pehe I he kautufunga, whonua I he wāwhi hango funga. Kana ai hala katoa, pia koe ni kuholo whape ai party system ia teia. Nga mau uslea e mo vete whonua mehe hiva tolu, mo vete whonua ke tau kape, hanga whakarieria furiki vane whonua he ai party. Ka koe o tua ofa he nai toko tonga ki la. Te malaka tonga. Koe rea koe e kau pālani na e set the plan to fail. Na e whako tu o pālani ke holofa, paku holofa pia whakanatura. O kupehe whako tonga. Koe holofa ko hinga he ko au na wahanga whaka ngā I pe au lea mau pe ki ai. Ko au pe mo e kukurupu, ko au mo e ku ngāwe, ku holofa e patoa I kai. Ke holofa patoa ia, ko ho ngā wepe ko au. Holofa pe patoa ia I hono whaunga he nai whau pia ke holofa. He nai whau, I kai ke sivi, nei kai ke whakotu lele, lahe uwhe hala ki furiki wanu, whatu ka make e patoa ka nei kai ke whanga au ike. Nei kai ke whakotu lele, nei kai ke whakotu Samuel Chris Pohiva, nei ai pe kono whamiri, Iku ka toa pe umea ko ia ko whaunga ia patoa nai whau pia ke to. Na e whau e tau whahau e ne whaunga ke tu uloa.
pe aku ia tau ko pe tau komi pe ko hame o tu loa e ka holo fai tau rewa komi ki ngā uhi ngā mai makatu ngā patau pe o tuku hofi mau au pe ke vehi a he mona ki pe kai tuku ia pe ke vehi a patoa tuku ia komi whakarere pe waki he u causes u tupu anga mo u hinga u reasons mo u tono no u failures pe ke fix throughout the years Whao e tau whahau me he hahake ke iwo me langi ki mamani ke mau lelei. E koe mea koe wha e ihe historia e tolonga ai ai hano ngai mea ke mono mo kapipi ka e tolonga ai au lau senturi. Ka e urewa tau toki riu kawa. Wha urewa mea ta whaaki. Ko te o mai peo whakawhianaki meo sio ki hono whaunga ke te toi whakaukamba ta mai mata. Te koe ke toi loloa ho te ke te whakauhinga poko hame u holo whai e kai ke holo whai. Ka te whakawoke ato. Mo la hapito, professor ko tu foki he tai ni mi he tau wakai atu he toko taha fitu o ia ku hange pe kina tola ngai sino fa fo itu pe tau ataina kuna ola tu fenga fa tahi loto ko foki ko ngamari apito he te ko ne Filiparemia ko inga he ko ngahi fa matala ko nge ngai me ko hoko mo me oku pos hanga tonu mai pe he kau fa fonga fale area ko kuna loto o kuna kau he ngahi whataha gani una pos tawa taina pe na dole ki tu a ki kakai ke nau wakai ke ai paku o kua wene e whamatala ia ku wakai hifo keneti o whaha mai ku o si mau e se sovarenia pe mo ne toko hiva na ia wai ni ia ku nau pore na dole nau to hene toko tahawa ke nau nokpe na to itua ka wai whafonga tona tapulaki ko hapai taha tolu o ku nau tangi tu pege nau malum pe na dorme tu a me kapneti kai o ku wai pe ngahi fika ai ma ko tolu nau pe he ke atake ma pe na ko ka no pere pe ko ta fa ko ai ke na ange ki ai pe ko fili me tu ka ko ngai ko ku o ku ke tala no mai fo ki ai he ta proklama ko me lahi ko time lahi o ku tau feinga fo ke fai mo ai ke mahino a pito ko hai me ko hoko pe lere ta toria o vai he ngā ue ko fai ko he paremia pe he ka fofonga ke fili ko paremia ka kone tu ko ta ni mi professor ko tu ia ku ngata ki ai e tau wakai i fotu ko ia ha paremia ai ia ko ka fili to ko ni ma ko mahino ta fa ki ku ke mai lawe wa ko ta te ka alo atu pe o alo ka uno pere ni ihi kia sovareni wha fofa o koe ke totonu ke tau tea ina toluai koe ngata pehe i he kau no pere na nau o mai o rea pe in public o nau pehe o koe kulupu ko e toko lahi te nau oange whainga maari e kia pa koe ke ilo ke nea mai ke ahoni te nau ke i whakahoko e nau rea pe i kai ka koe kotoa whuke ngahi mea koe a professor o ku ange ko lau o ku nau tau adaina pe ke nau whai he koe mea koe ka ume e koe ke tohi he kon instituto ni koe mea pe kon instituto ni tau tokanga kua pau ke nau whakahoko he kai e ui rewa ia koe mau lao ia ka pai ke nau whakahoko koe ngai whea rea aki ia mo e hafua whe palomesi aki koe konga pe ia e ngahi mea whaka politikare ko hoko i tonga ka koe tūkunga e kui ai ka pau te hao tānaki wa ausi mai i he konga ko ia ki he Filiparemia pe kai ko wakai fo ma ke ta taimi ta ko me ose ta taimi ta wai he tala no ko ka mahu inga pe ke ta rep up ta proklama ko nga ko Filiparemia ni ta wa ke ha ni pe ko isi mahu inga pe to ki tonga ko inga ku fe ma be ka kai ke na ilo ange ka ngai fa matala ko ke fa hoko mai ahoni no fa mahino e ua ko ta fa mahino e na tau ataina ke na tau kulupu tolu pe kulupu wha ka o te nau nofu pewe kulupu e ta. Ka nau ka whiri ke nau tu whakataha taha whitu, pa koe nau tau atahe nā ia. Pa koe nau whiri ke nima taha ua, pa koe ono taha taha. Koe nau tau atahe nā ia, aia ku ke whamahino koe ahoni. Ka te utuku at peke ke haha o te tānaki ki ai, ko tui mahalo pe te rep up o i peta prokalama atau ai, ke ta sio ko haha ngahi
prokalama lele ko ta fononga mai o au mai e ki heni ka toki tuku mo ta konstituto ne ka toki hoko atu e tau ka hau ko ngā ko ta taimi. Maro abito tonga o ko fia o ia he ta whakaosi ake ni he koe konstituto ne koe ka veinga tangata whokia kai ke koe osi ta nana ta konstituto. Pea koutui tonga koe ta whoki mai koe i he tau who'oku ta mawahe mai me mea mahu inga koe ni. Koe. Koe ku wakai tonga koe tau katoa ngā mahu inga taha koe tau whiriwhare area. Koe. Mahu inga katoa u katoa ngā ia e lotu mo koristutuku mo e hafua. Ka ku kau e nia i katoa ngā mahu inga taha kia te au koe whiriwhare area. Koe. Whika ua atu ki ai koe whiri ho tau pare nia. Ka venga mahu inga o pito ia kia te au. Pea koe ta tala noa mo ta oange ai ta iwa mo ai ta ki ai oau ke ta polokalama whaosi ko fia pea uia. Koe. Koe ai mea o ko fie lawe ke ai e tonga ke e tau kau ko ku lea anga tona tona ke kau whafofonga whare area. Koe. Ki kau whafofonga e kakai. Whatonga e ho e ki no pere o kuna omi pe ai information ai ngahi whamatala whakafua. He ku fie mau he mea koe taki ke tuku mai u mea i loto ke ki nau tolu ke maure rei kai toki tuku mai. Koe. O kou rea tau ke kau whafofonga whare area nai toki hu atu o kou se atu kai ke toi haki mea noa ia i loto o fie mau ke nau ai ke mau hono tuku mai ki tua. Koe kau tamani na nau tui ke whakakau koe ata ki tua mea kotoa moe ata ki loto. O koe kia mea pehe whakarere mea koe pure anga i mamani. Koe koe hanga tau noaka ki moutou, tapu mo ki moutou. Koe. Hanga whakawhai ke he i ho nofo i tua nei whakafofo ngā mo nofo tae minista a mo taime o kuke whafofonga whare area ai mo taime o ke minista ai o kuke hanga puke information i mahu inga ke toki tu. Oe te mouto koni ki hono ai ke wālau e kakai. Kai te toha mou ki tala noa hono tuku mai ki tua. Ngā lea moutou ko moutou le whafonga whare area, ko moutou ke mou o mai e mea koe hange koe lau, o mai hakano mate ke whonua ke mau lamu. Koe ke toha se koni mo ha fo i pai mo e mea i loto a moutou ku mai. Ko awe ke taimi ke moutuku mai ai kano mate ko mau fi matole kai ai supo mo se koni mo pai o fa mai o fa mai ko kore atu toki tuku mai mo fadonga ya ko me hoi ki no pere e ko nau tolu na nau taki na nau ilo fio me kakai he lau sentu alun ke tahafe ni mangea tupu e nau taki ta wako manau to reo mea ke ta wako Whatonga i koe ke nau papu noa ia tambo ki nau tō, koe ke nau ai ki mea koe nau lea, ai ki mea koe nau lea, koe nau la, te kai ke nau lau mai nau tō ka tau tō, pe te nau tō, whai maha rea kō, ka ki tau tō, koe whatonga whakai taki. Te tau lau atu e kau hā, e lau atu e patoa, whalongolongo pe hou e ki he ko nau kakai, hange pe ko taranga taha tamasi ki hane tamai, e kei ofa pe tamai ia. Tau sio ki he mea koe. E sio ke o mea utoko mai e no pere ki wano. Ki mea no pe, ka pao mai te tokolahi te mawalo ke osu. Koe leadership, koe taki a mama ni, koe ke me puhi mai mea kotoa ke kakai he koe ha. He ke maulawa he kakai o tai ches mo lamo e mea kotoa, o mai pe mea kai whionga he ahoni. Pea kamata ke mau malo ya ke hono kai fo ifa kau fo politikare ko ya o na ta mau e fo noa e ko fa na fo kau na ai samala crispo hiva ke ta ki ko to mai loto ki tu pe ta ka to ta loto ki tu atu ki loto ko o mea ko ya ko ke ha mea pe he e tonga frasio pe buta ki ka to mai mea pure anga nusila ki tu fere a mea ko pau ke fu i ko fu pau ke balu confidentiality ko Privacy Act.
Koi. Pe aku pe. Ko si ho ho ke ko ke wai hingo to. Ko si ho ke fa fo nga ko ki ai na ki me. Ai mai. Ai na ki me. Mo o fa mai ko o se kaimi ke mo ai mai fa ki me ko ka mau to o se filipare mi ata o toki hoko atu. Mo nofo o kofu i to putapo e filipare mi a ko mata i kolo ai ai fonua ke mo ai e toki tuku mai. Ta wako me Vatikano tonga. Koi. Ia e uhinga tonga o ku toki tuku mai pe he Vatikano he osi hono mau ai tu i tapu. Koi. O ai tuku mai e nau ki tala noa e kau kāti nā re ki o ko hai ki mea he ko me e me whakatupu ai longo a he whonua pe ko ku kore atu whakaosi ki kau whafofonga tuku angi atu e whoi weekendi ko ni te mau kua mai ni ke mau whanonga atu te mau tālanga i whare area te mau area tuku a ke mau whanonga tu aki ai Koi. tuko ai ataki tua me ataki loto e mea kotoa he kuhala. Kau whaka os. E tonga. Koe tuko i whaunga e whanua nai fo i bahe e tolu he hawa e haa. Koe tala whatongia, koe tala alofi, mo tala hau. Koe bahe lalahi a koe tuko e whanua. Koe tala whatongia, koe ka vai ai matapure o e ngahi kāina. I fo i le moro ia koe. Koe tala alofi koe ka vai ai hou eiki. Ilo ka vai ai mo ilo ka vai ai hou eiki na ui koe tala alofi. I fo i le volo e hanoua. Te koe tala hau rewa koe tala ia koe kava. Koe hau. Pe koe hau koe tui tonga. Pe koe hau koe tui takalaua. Pe koe hau koe tui kanu pōsai. Kau whakanou. Koe flow of information me lalo ki olunga mo olunga ki lalo. Na maa sila au pito hano whai i he pureanga hau e tui tonga. He kupeheni. O kaya information he tutuni he kava he tala whatongia. He tala whatongia. O kau ulumotu ai kāinga. E ngata pe ai. E to ope ai koura ke ave ai information koura ki he re wolo wā koe tala alofi. Ko ne alotu koe ki ai whakataha ia mo information e tala alofi. E to ope ai he kai to o katoa. E to ope ai mea ke ave ki tala hau. Kako ne whai tutu uniko e tala hau flow of information na maalunga au bitu. Kako ne whoki ki lalo, e to ope information fe unga ke alu ki he tala alofi, e to ope ai information ni ai ku ositala, e fe unga ke alu ke tala whatongia, pe maore vai whama. E to ke area mea hoko, e alu hake, e alu hifo. O whakatatau ki he whanonga e whanua ke mao e mau, ka ku kei alatu pe ai ilo o whakatatau ke ua fuulahi. Koe fuulahi koha no ange ha lore sokareti ke haki tamasi, koe ha mea koko. Koe o sia pe haipa ia. Haipa. Oku sia tanga ki ho tau community i tonga mo muri. Haipa katoa pe. Haipa politikare. Haipa koe lahe kai lore sokareti me he loto whare are a moi whaunga. Tuku atua o mai e tuku ae mai e lore sokareti o mai. Ka tuku o mai e choose pia mo e kōti oro. Mo me o mahi na vai ke inu kakai ke o te nau haipa. Koe ki foi mea fo ia ku tamau whamore atu. Ka take ka whafonga koe na whakasisi e mai so hore tiki tua mo kōti oro mo e choose. Ka kou whawhangatu kūtonga. Koe whakapapalahi atu ki he tau Filipe a rou. Finger cross. Feet crossi. O whakaongo pe ko hai he ongo toko ua koe ni e hoko koe pare mia. O whakaongo pe koe hae ai whiri ai hoi ki no pere. Koe whakaongo koe hae whiri ai hoi ki whafofonga e kakai. Ko o whalahi atu te tiki moutou ai wharea area. Ko o whalahi atu ki e teu whiri. Pea ko hae pe te mou wiku. Whakawheta e te kohua kawa me
riku te fia pe koeke te fia pe e o ka te tau ngā he ko wike ka hupe ka mata tau whanga i nā tōru he pare ni ako ni kabineti Mola. pe ako pe ko i foia e nau ngā ua ai ke ha more e ko kata pe ui ka hau ka mata ia tau tuki e ma ai lelei ai fonua ma ai lelei ai fonua wha o sipe koe lelei ai kakai lelei ai fonua koe tau lea ki wha mea ai koe lelei ai kakai koe pure anga ai kakai koe ofa he kakai koe ofa he masima i kai koe ofa i he fonua koe ofa ia koe nei o mai he tau whanga kui o kuhinga ofa he fonua ofa he kakai ofa he inse kite ofa he ki lo ofa he manupuna ofa he whangapuaka ofa he whangakuri angego whangatapu ofa he mea mo ui kotoa pe ai fonua fo i maka ofa i tahi. Koe uhinga ia rea ofa he fonua. Tike ofa koe he kakai. Ka kua hata me tarati ka ofa kakai. Ka range ki ai ule hanga alohi a ki koe. He koe kakai i he foi universi. O koe koe kakai pe i tonga. Koe fonua. Koe fonua me he manawa e tau whae. Koe fonua i he ne hao ki he kakai. Mo kere mo akau mo me akotoa mo langi mo heri mo hebani ka koe tau toi alo me ai ki fonua loto so ke loto e tau foki ma pe ke u filosofia tau fanga kui e ko kakai na na lo au ko kakai na na poto ko kakai na na pure i ai pasifiki pure ma tau foki tau toki ai na e na pure ma hau te koe tau tala noa he te mokalati, he ko ome te mokalati, ha pure anga hau ka tau tolu, tau tā noa pe he te mokalati a tau whahau nā ne o mai. Tau ofa he whonua, tau mate ma ai whonua, tau ngā ue ma ai whonua, tau langa ai whonua, tau hiki e whonua, tau tuko e whonua ki langi, tau tuko e whonua kia whahinga wheitu le lei teu kau whia aweke. Koe tau ule ai. Hiki whanua, mate aki whanua, mate mai whanua, langa whanua, poupou mai whanua, ngā ue mai whanua, tuku moe mai whanua moe ha. Puke ai whanua. O whalahi atu tonga, ko talamonua ke tau teu Christmasi, pea moe tau whoou, a te tau polokalama ai lo au i taha ki he rua, polokalama ia Christmas, paku ke kau ai te ai e tonga mo VPO e nā, pea mo tau whakaapa ki professor toke tās tarek whinau, ata whinau, peko skei kone wholau hola. Malo a bito, tatawa. Owa ka mo tolu mo mea mai mo wharea mai, mo lafo mai mo whaanga mai. Malo bito, professor, ko whamalo lahi atu he lava o ausia ta polokalama ko ia i he tauni, hangi ko polokalama wha o sikoini ko ta whama opo ai, ai polokalama ko ia tufunga whanua alo au ki he wafe ua taha, tato ki hoko atu ai polokalama ka hiri ngahi aholotu, i he wafe ua o tau whanonga pehe ai pe ai, pea ku whamalo lahi atu pa mo talamonu atu ki ngahi Christmas ka mai whaastau, ke te koe muluseane pa moi family ki ken pela hena. O whaatu ke te koe professor, ka tau toki whelongo aki. O whalai atu tonga ka te koe, ka moi family. Mao. O kainga ku whamalo lahi atu koe lava ia mo polokalama ko ia, pia mo professor to ke tā sio laftani koe tufunga whanua alo au, pia ku whamalo lahi atu ke te ki mo tolu, i he lava ke mo kau mai, pe mi he tau kakato koe ni. Tau ko osi hau e ta uni o ta wao mai ai ki he polokalama wha osi ku whahoko atu pe mei heni pe mo e tufunga whanua alo au ki he ta uni. O wai penga he polokalama e lere pe wikeni o toki osi ki he osi ko ia o wikeni pe tau kamatare e tau malolo Christmasi i he wike ka hau hoko atu. Ka ahanga hi ongo o e whima o ke update atu. Patonga iang e update atu pe i he tau pesi Facebook a pe koe ne Vipon Media. Pe he foki he tau website i he tap
www.viponmedia.co.nz te lotonga kone malolo kismasi kei te lere te tau proklama mo i whaastau i he proklama ngā mahen peheni ngā lahi tai pe atu pe ai ngahi update pa ngahi ongongo whia mau ke update atu i he tau pesi pe koe ni Facebooka pe he whoki ki he tau website ka ngā ka tau malolo ai pe tau toki hoko atu rewa i he tau fo whamalolahi atu e kainga he mo mea mai i he tau ngahi proklama ko toa pe ko e proklama a pongpongi ko e taimi hongo fulu pongpongi ko e taimi anga maheni ia ai whatu whanua fo au pe mo piveni piukala ai a ko e proklama wha osia te ma wha hoko atu pe mo piveni ke tauni ko ngahi proklama eni ko talo e tau whanonga mai me he kamata anga e tau pe ko ne au pe ni ki tisema ko lere pe tau kakato e proklama ko ia pe kau mo ia he proklama tau lere foloa mai tau whanonga te ma whao se atu ia a pongpongi o ka pai whainga maari ka pai te toloi ka kotoranga be ka kono taimi proklama a pongpongi ko episode whao se mo ia ai whatu whanua fo au ki he wafe wataha pe tau toki hoko atu i he tau fo au oku iai whoki pe mo e proklama a pongpongi ko e whawhango o Saione taimi taha ko e proklama whao se mo ia ai whawhango o Saione i he taimi taha pe he whoki ki he talanoa ako mo politikare pe mo profesa Inoki Huakau ko e ma final episode moia ki he wafe wataha e whahauka moia a pongpongi. Ko tanga he proklama ia i he ahoni ma a pongpongi whatanga pe o ku moulelei pe a whamalolahi atu i timo tolu o ku mou wha komen mai pe mo kau mai ki tau talanoa i he tau proklama o tali le rei ki mo tolu ka pau o ku ke i o ku ke loto ke kau he tau ngahi proklama pe ke fie tala noa mai he tau proklama politikare o ku tali le rei koe ke fitu taki mai ke whakahoko ha tau taimi tala noa o ku ke whai pe whoke whenga i he weekend na lava o whainga maari ai lawyer Clive Edwards te whenga pe i he weekend na lava o whainga maari mai ke kau mai moi he tau proklama ko he weekend mo tau wakai e pe ki he tau whiri paremia pe he whoki ki ha kautangata e lava ke mau ki nau tolu i he weekend te whenga ko hala hi taha e lava ke tau ngau e aki e tau kau whawhonga whare area he te whiri paremia pe ko e osi e whiri paremia i he weekend e whenga pe ke lere te tau proklama ke kakato mo whawhatala noa ki he kohai ko e whiri ki hoko ko e paremia fo ou te whenga ke mau ha whainga maari ke wha eke ke whai ha proklama mo e paremia fo ou o ka lava o whakahoko ia ahono whiri o tō taha koe ni i he weekend pe ko e lere atua ki he weekend ko iai mo mea ka tau toki whelongo aki i he proklama ka hoko